Ndagusuhuje naguhaye ikaze kuri wowe ugomeje gukurikira Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa muri kino gitondo cya kare cya tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze gukandagira muri studio tukuzaniye amakuru agezweho arimo avugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara igomeje guhuza umutwe wa 23 n'igisirikare cya FARDC. Amakuru acakaba agiye guhora kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turabura ko mu mujyi wa Goma bitunguranye Sultani Makenga hagaragara ari kumwe n'abasirikare biwe, ari nako tukubwira ko Sikoyi 25 hagaragaye undi mibare y'abasirikare b'Abarundi yahitanye. Turanakubwira ko Abarundi bongeye kubwira ko bagomba kwitegura intambara, ari nako 85 muri bo bahise batoroka igisirikare. Aya makuru yose n'andi tutavuye turajetewe kurambure ku buryo bukomeye cyane. Reka ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tukomeze kubana kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe. Twita twanzikaye n'inkuru ya mbere karundura twihuse cyane iri kuvuga ko Sultani Makenga mu buryo butunguranye cyane amafoto yamugaragaje ari mu mujyi wa Goma. Bikavuga ko Sultani Makenga naho yagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byagiye bigaragara mu turi duce yagendaga afatanya n'abasirikare be gufata ibindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru akavuga ko Sultani Makenga yagiye gutera ingabo mu bitugu abasirikare bagomeje kugenda barwanira hafi y'umujyi wa Goma neza mu nkengero zawo kugira ngo barebe ko bakwinjiramo ndani uwo mujyi bakawufata, nk'uko n'undi Sultani Makenga yagiye afasha abasirikare mu bindi bice bakagenda bigarura ibyo bice. Kuri Sultani Makenga amafoto yamugaragaje muri kino gitondo ku buryo bukomeye cyane ashagawe n'abasirikare baya mu 23 bari mu mujyi wa Goma, aho yari kumwe n'umubare w'abasirikare be benshi cyane batagira ingano bari mu nkengero z'uwo mujyi wa Goma ko barashaka kuwufata ku buryo bukomeye cyane. Ni Sultani Makenga ukomeje kugenda abinyenyeri muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kongo hose. Sultani Makenga atuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo adasinzira bitewe n'imirwano iri gukorwa n'abahungu be bari kwigarura uduce tugiye dutandukanye two muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo bamaze kuhataka ku buryo bukomeye cyane. Ibiro byose biragenda bigaragaza ko Sultani Makenga ari umugabo w'intarumikwa kandi ukomeye cyane mu magambo yagiye atangaza yose yo kuvuga ko azakuraho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Byaje no kumutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane bituma yiyambaza abandi basirikare bagiye batandukanye ndetse agura n'ibindi bitwaro karundura kugira ngo arebe ko yahagarika uyu General Sultani Makenga mu 23. Yavuze ko amaherezo y'inzira ari mu nzu, amaherezo y'ino ntambara ari Kinshasa kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakamukura mu nzira bagashyiraho ubutegetsi bubereye abakongomani nk'uko byagiye bitangazwa n'abandi bayobozi bagiye batandukanye baye mu 23. Gusa kuba Sultani Makenga yaratangaje ko azagera i Kinshasa agakuraho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bigaragara ko atari imikino bitewe n'imirwano igenda ibera mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'ibibundi agenda afata abasirikare ba FARDC agenda yivugana n'abandi bose bagiye batandukanye bari ku mirongo y'urugamba. Abahungu ba Sultani Makenga bagenda babirenza ku buryo bukomeye cyane. Biragaragara ko Sultani Makenga n'abahungu be amaherezo ari Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe cyose rero Sultani Makenga kimwe no mujyi wa Goma turaza kumva ibiturika byinshi mu masaha ari buze kuza bitewe n'uko Sultani Makenga ahamuranga ahagaze harangwa n'ibibunda karunda bibabe kuraswa n'igisirikare cya 23 kuko ahita ajya ku mirongo y'urugamba imbere kugira ngo bakomeze gusunika, dore ko yagiye mu bice bigiye bitandukanye bigahita bifasha bano basirikare be gufata ibindi bice nyuma yo agaragaza ko bano basirikare be muri Kivu y'Amajyepfo ndetse Kivu y'Amajyaruguru byo barimo ari nk'imyitozo. Gahunda ikomeye ari ukujya i Kinshasa kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakigarura uno mujyi ndetse bakanakuraho uyu mugabo ugomeje gukara amaraso y'abasirikare ndetse n'amaraso y'abaturage ku buryo buhambaye cyane, dore ko yashoje ino ntambara mu myaka 2 ishize akaba amaze guhitana abaturage batari bake ndetse n'abasirikare be benshi bakaba baragiye bagwa ku rugamba ku buryo bukomeye cyane. Sultani Makenga rero yakomeje avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari inkoramaraso kandi ibingibi bazaberyozwa mu gihe cyose M23 izaba yamaze kwinjira mu mujyi wa Goma igiye kumukura ku butegetsi. Ari nako tukubwira ko abasirikare bari mu 23 bagomeje kuba inyenyeri mu bice bigiye bitandukanye bari kurwana n'igisirikare cya FARDC bari kugikubita ku buryo buhambaye cyane. Igisirikare cya FARDC kiri gutakaza abasirikare benshi cyane ku mirongo y'urugamba, tutibagiwe Abarundi, abacanshuro, tibagirwa inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDL bose ntago bari gusigara ku bijyanye no kwicwa na M23 ikomeje kubagarikira mu bice bigiye bitandukanye bari guhuriramo. Iyi ntambara yafashe indi ntera ku buryo buhambaye. Igisirikare cya M23 ntago kiri gusubira inyuma ndetse nta nubwo kiri gutinya ku buryo bukomeye cyane
kubakubitira mu mashyamba, kikabakubitira mu bibaya, kikabakubitira mu misozi, kikabakubitira mu ngo, kikabakubitira mu masantere ndetse no mu cyaro. Abasirikare ba FARDC bari kumeneka, bari kwicwa ku buryo bukomeye cyane, bari gusiga ibyabo byose bagahunga ku buryo buhambaye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kwibaza ikiri kuba kuri bano basirikare bagomeje kwicwa na M23. Ari nako tukubwira ko abasirikare b'Abarundi 45 bongeye mu gisirikare cya M23 nyuma y'uko abandi bari bamaze kwinjiramo baturutse muri Nyiragongo bakinjira muri M23. Kuri ubu ngubu amakuru tugira avuga ko Abarundi benda gushira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadahunze ngo bave ku rugamba basubire ku butaka bwabo bw'Uburundi bari kwisangira M23 bitewe n'ubwoba bukomeye cyane bari kugira ku binongo by'urugamba nyuma y'uko batakiye Perezida Evariste Ndayishimiye akamubwira ko ibi byose biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari byo, kandi ngo bakomeje kugenda bahagwa ku buryo buhambaye. Ntaze kubumva bafashe umwanzuro wo kwisangira M23 igomeje kugenda yakira abasirikare benshi batagira ingano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buri kwakira Abarundi bukakira abasirikare baturutse mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bukakira abaturutse muri FDL ndetse bukakira n'abasirikare baturutse muri Wazalendo bitewe n'imyumvire yabo. Bari kwisangira kino gisirikare cya M23. Bano Barundi bo basanze abandi aho baheruka kujyayo bagera kuri 89 bavaga mu gisirikare cy'ubu nacyo bakinjira muri M23. Bisa naho ari ubugambanyi biri gukorwa n'abo basirikare b'Abarundi kuko bari kwinjira ku bwishi kandi nta masasu abanje kuba mu bwumvikane bukomeye cyane bw'igisirikare cya Sultani Makenga M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi gikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwinjira mu gisirikare cya M23 byatangiye hanini cyane nyuma ya operasiyo yabereye Rubaya. Abasirikare ba M23 berekanye ko bafite umuhate ukomeye kandi bagomba no gukora buri kimwe cyose bakeneye kugira ngo barengere uburenganzira bw'abaturage babo bagomeje kugenda bagwa mu ntambara igomeje guhuza igisirikare cya M23 na FARDC, kandi bakomeza kugenda banicwa na kino gisirikare cyabo mu buryo bukomeye cyane. Byaje gutuma rero berekana ko bakomeye muri operasiyo yabereye Rubaya. Abaturage bose baje guhabuka, abasivili, abasirikare bose baza kwemera ko M23 irenze ku buryo buhambaye. Biza gutuma rero hatangira kugenda havamo abasirikare bake bisangira M23 nyuma ya operasiyo. Baravuze ko hongeye kuba operasiyo nk'iyi n'ubu nabo batarokoka, biza gutuma bisangira M23 ku buryo bukomeye cyane. Ibiro byose biragenda bigaragaza ko M23 ifite umuhate ku buryo bukomeye ndetse no kwakira abandi basirikare. Ari nako ko abasirikare b'Abarundi bongeye kubwirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kwitegura intambara karundura. Yabwiye ko bagomba guhora baryamiye amajanja mu buryo bwose bushoboka, kuko ibi byose Evariste Ndayishimiye ari kubikora muri gahunda yo kugaba ibitero karundura binyuze mu gufasha FDLR. Yabwiye abasirikare be ko bagomba guhora biteguye kandi banakora imyitozo karundura ndetse bagahora baniteguranye intwaro zabo, kuko umunsi ku munsi ni ugukoma rudenderi bakazindukira mu kazi kabo. Ndetse yabwiye ko bagomba kwitegura ndetse bakanakora n'imyitozo ihambaye kugira ngo bitegure koherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo abandi nabo bakomeje kugenda bacika, ni umugambi wo gufasha igisirikare cya FDL ku buryo bukomeye cyane kugira ngo batagira kugaba ibitero ku Rwanda mu gihe cyose FDL imaze iki kitari gitoya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bukaba bufashwa n'igisirikare nyine cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubaha intwaro, ibikoresho ndetse no kubaha akazi kagiye gatandukanye, dore ko bamwe mu basirikare ba FDL bamaze kwinjizwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uretse ko n'abandi bari barinjijwemo mu minsi yashize kera cyane bakoranaga n'abajepe barindaga Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. None kuri ubu ngubu ngo bagiye gutega inkunga ku buryo bukomeye cyane batagira kugaba ibitero kuri leta y'u Rwanda. Ibi byose rero Evariste Ndayishimiye yabitangaje nyuma yo gushwana bikomeye n'abajenerali be bamusabaga ko yahagarika kohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akabitera utwatsi nyuma y'uko imyiteguro ndetse n'amasomo yarashojwe ku basirikare bakaza kuvuga ko n'abazorezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kwibazwa niba bazagiyeho bakagira icyo bakora, ko n'abahari batangiye guhunga bisangira M23. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abahungu bakomeje kugarikirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'Abarundi ba Evariste Ndayishimiye bakomeje kugarikwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bizoroha cyane guhagarika M23 bitewe n'umujinya ihagaze ku bijyanye n'imirongo y'urugamba. Ari nako tukubwira ko abandi Barundi bamenyekanye bahitanywe n'indege y'impanuka ya Sukhoi 25 yabereye
ku rugamba aho yarashwe na M23 muri Masisi nyuma yo kurasa abaturage ku buryo buhambaye cyane. Kuri ubu amakuru avuga ko ino ndege yarashe abaturage ikarasa n'igisirikare cya M23 ikaza kwirasa ikayushika irasa baba ikaza gukora impanuka ikagwa mu gice cy'abasirikare bari bateza ambushe M23, akamenyekana muri abasirikare bakeya bari baguye muri runo rugamba. Gusa kuri ubu hongeye kumenyekana abandi basirikare b'Abarundi baguye muri runo rugamba. Biri kwibaza niba ibi bintu ndeshimye bitari kumugeraho ngo yumve akababara abasirikare bagomeje kugirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bagomeje kwicwa umunsi ku munsi. Udapfuye akabona arokotse ahita yisangira mu 23. Reka rero ngushimire, twari tugomeje kubana muri aya makuru yaragezweho. Reka ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share, ukandi no kukazogera kugira ngo amakuru ya Rwanda 24 News TV aza kugeraho 5 kuri 5 uko tubonye update tuyigusangiza. Wowe uzajya ukomeza kuba uri kubana natwe, dore ko tuzatuye kugezaho uko natwe tuyabonye ku mirongo y'urugamba.